Muna kulapo ba? Kami na inom kulapo ron. Sakit kayo ba? Utang na puguan eh. Masuk kwarta. Sigbisyo. Pero way kwarta. Hala na. Ayo. Sa imo. Mangutang ko noy. Usa ka mangutang, kinahanglan sa ka 2 by 2 picture, 1 by 1 picture, 5 ka buok niya, whole body. Barangay clearance, police clearance, birth certificate, form of disabled, company ID, school ID. Ing na lang kung di ka magpautang. Nagkagsit-sit. Utang na kong duha. Kulang.